dolazim iz jednog rudarskog mjesta, zove se Milići, i čitava ova regija ovdje u kojoj sjedimo danas, uključujući ovaj grad, stvorena je na bazi tog rudnika. Vjerovatno da tada taj rudnik nije otvoren, da ne bi ni ostali pokretačkih projekata na regiji Birač bilo. Ja imam 2 kuće, obje su na rijeci Zeleni Jadar. Ta rijeka je pretrpila odgovarajući izmjene. Naravno, ne postoji nešto što se dešava invazivno u prirodi, kako god ga zvali, iskopavanje, kopanje, šta god bilo, a da se neće desiti odgovarajući efekt. Reći ću vam da je u periodu najveće eksploatacije rudnika Boksta, to su pretratne godine, kada je fabrika Glinice prerađivala oko 600.000 tona, izvinjam se, proizvodnja je bila oko 2 milijuna se eksploatisalo u Bokstu, su se mi u toj rijeci Zeleni Jadar kupali. Također smo i lovili ribu, koju smo kasnije jeli. Možda je na mene ostalo neke posljedice, ali nije velike. Prema tome, svemu treba pristupiti na način da se sukobe argumenti, ništa a priori odbijati. Ako postoji